bayikaze mu kiganiro mutagatifu twijije none turi kuwa kabiri, turi ku cyumweru cya 32 gisanzwe. Turahimbaza mutagatifu Stanislas Kostka, n'umunovisi w'umunyezuwiti. Yavutse mu mwaka w'1550 apfa mu mwaka w'1538. Muri rusange tugiye kurebera hamwe n'abandi batagatifu twahimbaje none. Twanahimbaje mutagatifu Didance, ni umusaserdoti wo mu muryango w'Abafransisikani. Yari umusipanyol, ni Papa Sigisite wa gatanu wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu. Twanahimbaje mutagatifu Enata, umubikira na bagenzi be bahowe Imana ku ngoma ya Magisimiyani. Twanahimbaje mutagatifu Hombone, ni Papa Inosa wa gatatu wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu. Kuri uyu munsi kandi twanahimbaje mutagatifu Sautoni na bagenzi be bahowe Imana. Muri make reka turebere hamwe amateka ya mutagatifu Stanislas Kostka, ni umunovisi w'umunyezuwiti. Stanislas Kostka yavutse muri Pologne ku itariki 28 Ukwakira hari mu 1550. Yabaye umutagatifu ukomeye nubwo yitabye Imana afite imyaka 18 gusa. Niyo mpamvu bavuga ngo n'ubundi kuwavutse neza ubutumwa ntiburindira umugabo. Nyamara arebye ibikorwa by'umutagatifu Stanislas mu isi yakoze nta gisumbye intege z'abantu yakoze. Icyakora imirimo ye yayikoze neza uko ingana kandi ku buryo Imana n'ibisonga byayo bayishimye. Yigiye amashuri ye muri college y'abanyezuwiti, ni mu gace k'i Vienne. Nyuma asaba kwinjira mu muryango wabo. Abanyezuweni barabimwemereye, ariko ababyeyi be baza kumwangira. Bukeye acika mukuru we wamutotezaga cyane, asanga i Roma mutagatifu Francisco Bologna, abari we umwohereza nyine muri umuryango w'abantu Vienne. Akiri Vienne, Bikira Mariya yabonekeye umutagatifu akikiye Yezu, maze akamuhereza. Uyu mutagatifu yatabashaga kujya kumva misa, bamuzanira gukaristiya mu rugo. Ukwibabaza kwe kwagezweho na bake. Imana yari yaramuhaye ubusugire n'urukundo rwe bitajyaga gutuma Stanislas aramba muri iyi si. Yitabye Imana ku itariki 15 z'ukwezi kwa Kanama hari mu 1538. Icyo batwigisha uyu munsi ni ugukunda cyane Bikira Mariya no kumwambaza kenshi. Cyari ikiganiro umutagatifu twizizaga none. Ndabashimiye.